na Linturi gwaga ni only 3000 bags koguo ona we nyewe matiamenyaga ni bag atiamenyaga to ni ngari imwe yamenyekire mundu akando makahe Kenya ndio ni mfururi murito muno ngari imwe kaheo mbeca ika make sure na tumundu tuigana turi corrupt tukaheo mbeca fertilizer yo ikire kuria to ni ramenya ri guthau uyu wi haha iguru nona ndoi rira kimwigwira tha na mutumia wake rima otogwa raiga ni akumulina ni ari munina na ni revenge areka na revenge ya mutumia gutire kindu kiuru takibona ndukarende ni njuru muno saitani wega notes mutumia weka revenge kauni kega kauni kega koguru kumanagia na hau dikio woni waku na makiria horo igimithi I call geria politics in the limelight ya mundu gwito Mithika Linturi mundu uyu ni wa gicigo kiria ni wa gweta ministry ge na ndiu kana gukorwo ndahetie muno kuguo na mwiruri ni gukinjohera adole tuligo ma CS akuma gitaro giki gitu kia Mount Kenya niki kiriaga kiria kingi ni tunire mundu gwitwo Moses Kuria hari ari agicenjania kumanagia na kiria andu makiwaga ati nionekani tararuta wira muno riu ningi ni Mithika Linturi yet uguo gwatariria hari na andu angi mekaga maundu no tutiguaga mbara ciao muno tariu ndakurije tho ya mugikuyu no mugikuyu correct tariu ona andu amwe mararuta wira wa kweheria Linturi uyu uri no andu agwitu no marabanga uria mundu ucio angehera na mundu uyu ehera gutire na possibility ati ngo gukira mundu wa Mount Kenya president no arehe mundu okuria giuma na mundu wanywe handu at least na akoragwo hehegega ona gutuika onao mathi haria ona twa maririria maticoka guteithia andu itu mathia gwiteithia o enyewe tondu andu acio othe uragweta hau kuma waziri Moses Kuria kuma arisi wa home ndwaya itu othe meitini ndigweciria he andu itu mokite magafirwo on the ground moete andu itu makamahe contracts makamaheithia mawira national government andu acio ni mundu witu no ni kuri arari awe mwenyewe arari awe gana giciko na akanya kamuteta saina no tiandari kana andu kuri ground kuguo Linturi niyo korono ndena kirina hoti no juge na no de mwariririe juge arekwo tu aruta wira tondu mathina maingi maya matongoretio ni mutumia na andu akuria kungi na ngacokera ni magitagirwo muno ndakohe example na mul comment na ni ukomenya ginya accident ya ciothe tukoretwo tuki happen farafara accident nyingi muno no kona fiu mul comment gutiro ndomone nekete juika ungirigithania mundu ta mul comment na minister toria wari kutharite micoki uhoro wa transport juika no wone ati ria kurakwite tondu gutano kajageno riu turariria ya kiria twambiririe na farafara cia koretwo ci njuru nginya ngari cia cukuru nginya ki uhoro wa nduthi gatuika mess farafara no gutiri undu mul comment yakaga munene na ndukimenya ka kwe minister tocio farafara ici citu itirahingurwo itirekwatia nginya kuria kwagiriire kuhingurwo ukonaga karika thira kariri no thimwe minister angihura no kona ndareka uguo ndakuhe horo wa airport uria gwathire na andu acio othe gutiri undu mekite na matiuragio minister wa energy chill ukagia blackout ukagia mathina bacio bothe no matiuragio no guti politicize agu kuwa andu itu ni kwenda magia na ugi especially andu igwitu Mount Kenya region na mamenye andu o makiatakwo makarora tondu wa mwega waciro tamuru mundu gwitwo Linturi tugitigana nake ndigathetie yegite hari minister atano me on the spotlight Linturi ni ari umwe wao na mundu gwitwo ti minister wogima wa mwire mugomo wa mari gitari muthia na tugwice twari nawe haha hindi iria mugomo ucio wacacite no gakiuga ati ni wega thirikari nene ikorwo ikietha kihonia gia gutigirira mugomo uyu ni wathira mundu gwitwo Kenyati tuteithie ku understand kaundu ke haha uhoro wigi health uhoro wigi health ni devolved no gukuga ati hari na gicunjĩ kimwe ikoragwo ki national government na kingi ikoragwo kuri county government hekiuria gukuria ni very direct hindi iria health ya devolvirwo kuma kuri national government ni health ma devolvire kana ma devolvire ginya kiria tungiuga ni funding kana funds tondu ni ukoraga yes ni devolved andore